Mateo okapitulo kawali. Echi Yesu achitiwa Betlehemu yo Yudea oloneke yasoma Herode. Ocholo nango yokutundira bya yako Yerusalemu kunjeya pya viti. Olipi uwachitiwa alingisoma ya Yudea. Momo twamona lumbungululu lwaye kutundilo kwenjetwe yao kufendela. Echisoma Herode achiyeva wasonda kwenda Yerusalemu yosi yasondawo. Ocha wongolola wabitunda byosi binene la kwa bisonera bofeka yuwa wapula hati Kristu ochitiwirwa pi. Bosapwira vati Betlehemu yo Yudea momo ocho chasonehiwa lu profeto ati kwenda ove Betlehemu afeka ya Yuda kusulela kamwe pokati kolombyali bya Yuda momo kokuove kutunda ombyali ilinga ungombo womanu bange ba Israeli. Ocho Herode wapangia olonongo yacho yombeki kunje wabakulisa lutate teke olumbungulu lwa moleha. Ocho wabatuma ko Betlehemu hati kwendi kapulili yi lutate okanganga kacho kwenje ndawakasangi ndosa pwiliko ochongende akafendelevo. Chivaye vaondaka yasoma vaenda kunje tala olumbungulu balumwina kutundiro lwapitira kwa baso tokelweya lwatalama oko kwakala okanganga kacho. Ichivamola olumbungulu lwacho bayolela onjolela yalwa kunje okuingila bonjo bamola okamola kacho kumwela Maria inako yu bakakamela posi kunje bakafendela. Ocho kukutulula kolombele yavo bakavera olombanjaire ulu umbafu la mura. Ocho mobalungwiwa lonjoi okuti kabatukira ku Herode baenda lonjira yingi kofeka yavo. Pana okuti baendale ocho ongero wangala watukulukira ku Yosefe bonjoi hati pasuka yelula okamola lainako tilila kengito oko okakala toke upanginya momo Herode osanda okamola hakaipa. Ocho Yosefe wapasuka wayelula okamola kwenda inako kuteke kunje vaenda kengito oko wakala toke kwa kufa kwa Herode. Ocho yilingiwa ndaka ya popia ngala lu profeto yokuti ndakobonga omolange kengito. Ocho Herode chalimbuka okuti walimbikwa lolonongo wafungula kunje watuma okuipa omala balume bosi bobo Betlehemu laba bobaimbo bosi asungweko okuti omala bosi tunde kolonganga toke kwa batena alima abali. Okutenda kwacho wakusokisa lotembo yatukwiwa lolonongo. Ocho ndaka yu profeto Yeremia yilingiwa yokuti ondaka yokulila lokulishoshona kwalwa yayebalela borama raele olilila omala baye kataba kulembiwa momo omala baye kabemo. Pwanye Herode afa ocho ungero wangala watukulukira ku Yosefe bonjoi bengito hati Katuka yelula okamola lainako kwende kofeka ya Israeli momo abayongwile omwenye wakamola bafa. Kwenje Yosefe wakatuka waenda lokamola lainako yube ya kofeka ya Israeli. Panye chiayeva okuti Arkelao obyala ko Yudea komangu ya Shaya Herode cho wakwata ohele yokwendako. Kwenje omo alungwi walonjoi ocho wapinyanyuhila konene ya Galilea. Kwenje waenda watunga bimbo yatukwiwa Nasara. Ocho yilingiwe ondaka ya popiwa lu profeto yokuti otukwiwa unasara.